Ya jagwa en ba men ngaje belad en ngaje kono ga kon wore ko la kon belera men chi la re cha ngotol chi ko ram chi ngotol chi ko na bel la kon wo ite mi shalo ya lieb ke te ke mi shalo a lieb ke mat ka telam ba no yo ku mi alan men go ro balarie an politician and citizen men ngai chonda no duor la jalat ke ngot ano mu ko der ko je correct chelo no logo mal yen jira mo normal ci yana tam ram ko ngude la ga logo mal ban mi ram ngay dor be ngay jo ne jara mo normal ko goro bu ngaw ko gwadien mal o mi cha ngot cha ga la let ko gwadien mal ci o i ci kori chwon tam dai chwon temporarily ko kan ngola do gwadi runde na nyoro ala nyo a pujen kwar te ne din chu kwar pa yo kwaran tam dong sha nenien chakalata lo ay ko bi akwara kamal kala de tene goro bi akari ko kala de yar waidan enen me da ne kwa umodu julu kwa jo pose ci o logo ni chure sha lo umodu ke ci o bar o te du gweje te da lat kana lat cha ngot cha kapal cha wala ne na agenda dung dure therefore no mi sha le mutu je ben kwara wala kana dr galwa o me da ndure cha dure umodu julu kana tan ko ci kan de loite si o chira ndure du do not take a duer very important chira ngade dure la mu ci dure draw you attack tribe ci people ci ga tribe idini group kaga ethiopia o mi ci idini group attack jen dorandi ci jin mi share dor mu majije na mo you are against that particular idini group en ngaije riudandu wan tan wo politique je ga gambel ci ko je ci kon ji gambel la to ka ci andan me ci tuong me changi charan nak cha gare chale do chot chan nak chara me dio ka nak je cha khep cha yin which is mugwa do no ne de ku behind do ngade do nak do te ku goro bi we kai ni la political issue kan ka te ci na la political ngade te ko political motivated kan ga yen ne de kon de na starting from modu julu te jang na ka liu ka gambel ne ti liu de nakare band ne de nakare win ne de nakane ken dia la wona ka resource ne taram chamme ka consul ko ngai kon ngani dia le kon lat kare badanta ma ko ne ko ci ga jiye ne ka kwapel wi mo na metaleje ala yen na ala ran mi cha tik du val tele ma bel tegran wi mo no don ko rol ne da ngai jiken wa me bi ne de ko en wa no de ken go yone ne tegran si miti bane de ngai mo wi mo no human being take their value a valuable a very important menen jagorin ka bible bo men ngadri du ne yen wari and o tegran a very important but still chi en go yo tegran a very important alingo no ne ko cha ko woji ko apel niente warga mi chokor cha u tera mi chula no ne nin jin galwa andre ba gu ci personal case ka ne te ci jien ante le personal case ka but ko value ni human being life oran mi ci tigran bab ci ngar ga ting nat ke ci ngar ga resource ba yi ke ngot jenete wi mo do dien jenen wi mo no ngay wo ko ba yi ke ngot run mi ci tigran bab na mo bo a lesson kan ni inshallah bu ko run brand wal ko ba nan nak ci particular l'exemple me de kam yen wore yen ci ente dun ci yen value bay la to ko la lat ko gu ci ente dun ci yen value la to lar ni to kana ran be yan naga ko ba ngai te dun ci yen value yen wiye go run wang bi yen to dol ga tiam ayan naga ka run wang ba yo ko tiang bi apar weje met ya lo chan dama du ni chan nak pan yen naga ba negi ala jin tek de mor mi ci value men run tek du ba cha value ramen da mor ndo dien jen tan bi yoro betray ga jano no yela ba janga je kon now we are human being we deserve and respect we deserve to live ramichi kon na take ramichi ran nak ati ko ngot alingo no ko chigi je ne ko kuwa ko chigi je en korga nyok kon ga ngade mi je mek not kon politique dung South Sudan kene dung Ethiopia ala South Sudan ngaye je no mi chay wojin minister meni bi eden cha ko kum la janang ching bi en ko ka yu ka resource no we ke Ethiopia gwa me ko chak beli biet
ki maktab ka ma pen maktab ka ben yi ramen chalo ci godo god ni ngan chelo mo miti ka resini ci wok nang ni yo ci wotoy kal ga ki ci wotoy ni yo ton bresini ki no ka resini ki no yo ton big deposit back jala kon yo go yamara mi ceng ci ran nag de yipal kar no mo politics mo jeg ran mi ci ran nag ran value take the very important by you taking what but take nuar ka tele lot karam jago bi tele lot nuar point and de wang right ko la de door du no en ngeje na ko jin mi do talk show pal ko ba do to ka ba pal ka ngeje na ne ne chwa do to ka brana pal which mean that it may not make sense ka chana bulong ko ba ga chumbono no but ben men ngaje belat ko mun gwanta mana la run biya wujik biya loitin chien tan cha kwara da ka je ki kanu wutin no kanu modu julu kana kwar ka diale te pin de kan ga ti ko ngot ka pe yene te ci liu ka gambel kana kwakte ji kana ngar kanu no ta i jalo jale mitu jo mo cha appreciate ke je me cha point la deputy ka justice ka federal government kanu no ko me da nen kwara le mitu be ci wona ne no ngono mal therefore wala je ci mo de chalan mu gala de gambel ba ko da ga de ne de ko ne le kel ko mo ko ba na na ga gambel tiang no de biet che de gor ko social media che ko appreciate te lan michelan na mo tiang no buda ci mo go enyok en na go do mene ne de kel de kwara ngai de chur ken mention cha mention ba jong gwa dien ne de ko ben behind problem patram cha ti ko ngot still hotel lo ikon lao ci kon reporter ni jen lad media ko ba ne ni te da le lo da le mitu take obligation. She is our leader, she is our servant. But what yig la let be service gor community je be yig to be par. Mukana la let ma chi cha kon represent kon dia. Chi ngwade. Kon chi nga gambel la jal. But chi andan nyu je chi kon la jal. Tan dan pu ke jal wi. Yerkan politique ne jero di no ko ji dawo. Tego mo ge je de kon gere. Nyok power sharing kan kuare te kwala gui no mi jale mutu ben baga bari ala kan kuare nuare yakan o baga bloike te nyong no tanin ga kan kamen chalar la criteria ai wa wo nuare cha wo ngan ga civil service kon charo gram kel ni ka kan la ga kuare before kan kuare na la ka doro ko kien chi ga kon nuare chew jo na na ga lo ga tama nuare o nuare tama kan mi tie jo te ko kuare kien gor kan ga ka kan no wan kan ga civil service an chulo de je longa je mane man charo loy de control cha jo ka kware kan civil service kan civil servant ni ngurum kom ko civil servant na ramu ko employee ka ngade de ka profession de ngurum mo chenda ma central government almost 34% of the power ka country government kan ngurum ne ko te ka 34% population ka Ethiopia civil servant ni kien bon wan ken gwami ka federal government ngo kan power en ngo ko no chulo re je long ka je twa nga jite mu broda gere ma chalar ne be yu bi kan noren te nga de ka kel bi kan go convince kana mo mi je de lo di je ga je ko jiran mi no ji stupid reason mi chino da o gi jin stupid bi ko nyo ci jin stupid ko mi wi jo mala de me chi ngwade bo ko lo joje la point je la stupid na mo jen de semistige chakolan mi dan ke ta me te mod bon kwarga bana katam galwatu do wona gata me wojo no cha laro binawre ka academy institution ka kota ne ke university ni na mukan muto wi mondo de no na ko college ke university ni kien ka identity ni kien kado me dala de system ko gor nga yen wor bi pa do wan bi na len therefore binwa dorara change ponyin gor ga je no ko shalo enwar ci gwadien tiang bu baro re chan kana ponyi no college kana no ko goro college bo re ko shalo bar kan gwadien tiang to accept it me da ajen chini ka reason ma to talk ti je ka reason ti je goran no ji reason mi je mu shiga no mo la de lo di je long de yugo jara mo wi ji dor ko jira no ji reason dor go ajeno wi ji dor bi wul nyodo ci ji dor ko bi lar na me charo do tana do wena nete gar mi che gar message ne nuar point bo nuar rai di cha de fulfill overnight ka waye mula rai dung barga ndor ko ken mula fulfill overnight why not nuar
which means that we are refugee. Ko why mula doro ko ken right in fulfill upon night, even more than their right. They are getting what they don't deserve to get overnight. Why not know? Huh? Ka kwar mi chalo shindaman population dung bar population ni la kana jek more than mende kana jek bigo wujang na lain. But nuare cha population ni cha consider. Aga ben lain ka ber lain ken ka. An kwar mi de ngwa no kan ramala do ne nuare ka refugee ko social media de dem ko la ngu. Which means that news nuare ko refugee kwar mo. Ita me go social media ma don read en kam ne tan charo la kam ne ber. Kata lo iran jega ka but still in fine nuare ko kan blame ne ko ye ngu ku dor korego kan la ne correction jara mo dong mal ko la de ngwa kala go gwadi kan la ri na nyi la no ngwa kala ga do ya la cha gor ko ngot. Ala my last advice to you my people on and ala yen a kon chu bang celebrate me ken kon ngaje ko chien chang da ne chu mod jen na tan ko chi lo te chawo kon celebrate o chi ge jen an ran relief ka je an ran da celebrate no chi ge jen an gade badano be ba le mutu kana dr galwa ke ashini tele mun gwa mi kon ngai ke cha de celebrate ke celebration e dan de kon gorbi kon let ko na mi ci pangun be je chang be je ci kun ci emotional la yena gor mi ci ran bin ji me ci ko beni na do le yo ngo na cha ko chuy ko ne di ji liw tele piu na ka nei cha ne kam go chwana man cha lar ko ngot ta mi ci ban ko gore de dial di bi ala let mu yen ko lar ban let ke de ran dual chang dan cha ber kan na le mutu lor ka yar pon me bëgg da way en wari te chwangani kan tan kan chon den cha kam ko to ni power ngode je minister of finance dan ngode jaga ke ngode ken ja nyo don ka speaker ka kala president wait on ka justice chicken la kan mane cabinet affaire ni shalo tun war tun won chicken nyaw mane la min shiri char ko office manager dum president cha commission dung te jenen la te worun cha nyaw kan cha kamu jang ko mene go te kel ga ber te ko am dang ro te cabinet very important len kan chai ni go chai de kel nor ja bla culture and tourism te len ko mene la jin war zone their victim why wula kon we have be patient ko ngu and what you need to patient why we always patient and we end up victim ma tek jalga ka tek mo chene dum wan che represent che kon dial che ko represent chen che represent tek du ni je mo yen war che la so many times I will keep repeating it che represent ani mo kwa struggle chi ku community ro ran yen ku gan ko ngai jerun gar big lo slave ko tege me janta de la weno me ban accept it tiga ta len gu yene yang ke del ke man pele ko ngun domestic animal kwa domestic ni ke bat ko jikana ngi jikana goro jien ga ka changa ke jek jikana adopted no kana ajan tinga ci ko no tene tam anyo ko ne politician te la politician nuore ala right nuore ajan cha ko le cha ko gumaro kula wi bi now jogo yan belet kel ge ye ci de chak tin rai nori te chong nori mi chabak ala je rai nori cha ko use la mi cha ko kumaro mu kwa kwere lo gorge je komu ila rai noru kam nyal bai joy therefore the only way will be cha ko kumar be your personal benefit be je ka ci nori ci kana nen up to win we are serving Ethiopian government and Ethiopian country. Konji Ethiopia. Top kon sacrifice liu kon nichang kor Ethiopia je kor ju way cha gor in a put obligation gaji as a citizen. We will defend external invaders. Economy gambela kon ku boost. A wuji la rami chi dia chara mu chara je jamo no mo dual. Jimmy charram ci charma jiram mo ki ngok even you are making that person to be more ngade greedy jin charam ngay ngok churam mo ki ngok so char amu heli no e chanero palpi tana daran ci go tije ngula problem la ku iran ma la rek wi ka ku iran ci ran gorte ni degree ndaro te ni degree hein
oh cha do naga cha ram nag do cha ka ba jela very important from the ngadi first place nguna ka do ci do ngulel why ni yen ken yero question ba why ngunyog ni bara ngunyog jen ben la kwaro tam yeno wo bel yeno federal government ci federal government ca nga bar wo ca nga ben ala rala goy gene ji your commitment ajala nen ko mo kene dignity du federal government kana no warmati dignity mu gwa kana nen kana de kwarga ci gon wara to prosperity party ci ran roje la o be roy ni ke chara men be ke jen ca da be ran ci men di roy way dun ci ran mi jin del way dun bu roy ni ko pegen go yede de roy ge way de ci kana roje no jen oran prosperity party bang do ran bo ci ran gor bo de o ko party mo dongo dwale ko gore kwar kano ba survive jen guji monta me din struggle yen kan nuaren ten politician ten de prosperity a sharing of pictures quarry kana ten jagoro kwar kana ten jagoro ko media kana congratulation ko bi sud mu gala ko mi ci dol beni yob ndo biet pegu ko betu pat ki betu chongnya e jala means of struggle and jala maturity mo ko politics kan nuare how they define the politics in politics maturity jelo bi congratulation goro ni chang bi picture nyap share ke bi ko pose ni kware ke bi jal ga sud ka ci buraj mi te mi dum won mi goro buraj ten mi ba say du ngaj ci buraj ten ajala political maturity that ba dor lo ga dino ci mu gwada at least un point kware de ga char ne di ci ga moy ga ci lo kun charan do bora Moses Daniel even chicken ka chara te dialo to are loñ mi jem te ani ci go abia te mal